15. kolo prve biološke nogometne lige, sezone 2014-2014, rokometni klub Slovenj Gradec in rokometni klub Danahouse Cerkne. En aplauz. Hvala, dame se tudi oni. Sodnika te tekme sta gospod Lahkojan in gospod David Sot. Delegat gospod Robert Krašna. Sedaj pa mi predstavljamo goste. Številka 1, Miščevič Rok. Številka 2, Zlatnar Simon. Številka 5, Lampej Matej. Številka 4, Fajon Luka. Številka 6, Marin Rok. Številka 7, Matija Vrbic. Številka 8, Luka Stever. Številka 10, Korbar Primož. Številka 13, Art Klemen. Številka 16, Pantar Aljaš. Številka 17, Kuhanovič Denis. Številka 15, Stanovin Jerben. Številka 24, Matičič Piren. Številka 33, Maleševič Novica. In številka 77, Setnikar Rok. Vodja moštva Janez Martinčič in trener gospod Ronald Šiman.
Around Davidson.
Setnika. Organizzator Prigozhin, Oliver Setnika. Organizzator Prigozhin, Wrestling Clement. Prve zvučenje na tekmi, 3 domačih izključen, Jurij Šac. Sedem minuta za današnji tekmi prva za goste izvajajo Primož, Bratislava, Dobre Slave. Zadovoljen je Primož Korma.
scény, domácí pán Povolky postaví. Primoz hraje na zemi Textury Krause. Numeri karton Rigosti dobiugaje Rok Marín.
Izvaja oba Voršić Andráš. Reprezentativna walkę za nas czeka Andráša.
Sebastian Solito.
This will check with the match. Shots here.
Priorität Asneza, was wir uns schon gelernt haben. Storico Scesio, Mario. Volta za jedno preko mamy graca reč, što je sada priložnost? Da se Arca ujedimo, preko Volta. Isključenjem bude domaći Kresnik Leven. Počina igrišća su izračene. Chegou a segurança da
Sobramy na dwa. Grywa sobie na prawa. Grywa od góra. Bardzo pięknie zbliżcie. Grywa! Kolejna strzała.
Kashmi Ali Korban. Kako je sedaj pozivno Kashmi obramba? Zadnje regije Prikaš Korban. 20 proti 20.
se počínaj kolega. Čekajte smo na prvom mjestu. Prva liga je još jednom pred nama. Treća zemlja za Hrvatska je prva ekipa za pobjedu. Smoknu igro.